Ngajak kondo way 5 pesawaran ngaku duit dulu perluan. Gulung-gulung. Waduh, gua. Salah lo niku. Cuma nyampe siapa? Hah? Duit api. What? Duit api. Kanyang gesek. Oh, titipa. BTM. Kenapa kita? Ini tuh. Ini dulunya. Oh, tenang. Suci kan? What? Aku bu. Anjing. Ini kau mah dang naman ganting ko kanina kay ma. Ayo. Wah. Wah. Hindi ka rin tambang tempel pa din. Naja po kondo. Ang ngaku duit. Wat paluan. Nang niga. Jangan lah. Ya, piye mah kamu gitu yung bapak, kung cawa ka na tao. Malu sekali lagi. Kata bang nggak kenal suara kamu. Tidak. Ah, pas sekali. Ngajak kondo way 5 pesawaran ngaku duit dulu perluan. Gulung-gulung. Waduh, gua. Salah lo niku. Cuma nyampe siapa? Di panji jangan. Ya, Iya siap. itu apa ini? Pas uji mana na. Nyak jak pekondo. Haga ngaku duit keperluan getah. Mak edok saldo haluk niku. Wala. BNI na ba? Iyo, BNI. Tapi apa coba? Yang biasa niku ngaku ni apa? Kada ako ko ano. Alah. Mak kena haluk dah coba kata bang ganti suara kamu. Suara bapak ya. Ngaku duit dia wayawi ada perluan. Oh. Baik, bos. Selamat datang di Advercom. BNI. Amanah. Nah, ini luar amanah. Anak-anak registrasi aktivitas BNI juluk mo. Ano na ka percaya ka bang? Mga bakit man lubang bakit mo at hindi ko tabalak mo. Ano lu? Ano re? Ngelium ko ga. Ano sa ke? Ano? Medo isi, ano medo isi ko. Lupa, kami na keluar. Tulong pa we niya magpaluan ng hati sa sako niya. Liyom na niya mabakay ko na. Lupa. Bang! Kau tukul maluang mo. Ano kayo mama? Tunggu pa na lang. Ko. Tumang madasal do mo tong ako no. Ate ko mo. Wangan ko magkusipat ko. Andarian na ito ha. Ja, kulihan suara ka. Mapas mo. Wat ko na.